Ni Akenya mari mihango-ini ya kugura indo cia thigũkũ ya Christmas dakika cia muthia. Nimefanya shopping kubwa juu najipanga sababu ya January, so lazima tujipange na tujui budget itakuaje, so lazima tununue vitu tuweke kwa nyumba ndivyo tujipange. No thoko-ini ya nyama ya Kiamaiko endia maruga wira ni uthiete thi hihi kumana na Kenya ingi kuinuka icagi-ini. Ingekuwa wakati ngine hii mbuzi yote customer yameenda nayo, saa hii nyama yote inalala, hakuna biashara. Lakini hiyo mwaka biashara imekaa chini kabisa. Thiteji-ini citiganite cia matatu guku Nairobi, athii aria meguthiaga icagi-ini mauma na kahinda karitu makiuga gutire na ngari na iria nini ciekuo niciongereire mbeca na gikiro kinene. Naelekea Embu Unyenjes na hivi iko too high. Tulipanga 500 sasa ni 900. So tunaona sasa imekuwa too much. Fare iko juu sababu magari kutoka pande ile kutoka kunja Embu, magari ya kuna watu zinabeba. Kwa hivyo ile gharama ya kutumia petroli sababu hata petroli iko juu. Tunafanya sasa tuweke hiyo pesa juu kidogo ndio ya kulipia gharama magari kukuja sababu kutoka Embu kuja hapa magari ya kuja na abiria. Na uri muthenya wa Kiumia kwina aria mathire kanitha ndumiriri nene ikonainie na mambura ma thigũkũ ya Christmas. Na ndumiriri yakwa hindi ya Christmas ikumaga thiini wa Isaia 40 kwa jerika muhari ka mbere nginya ka muhari ka 5 karia kaugaga ati ni tuthondeke njira cia Ngai kuria kwina irima tweherie kuria kwina marima tuihurie niguo Ngai ahote guka. Na ndauga ati andu ni magirwo ni kurora mamenye niku kwina mikuru na niku kwina irima kuria Ngai arauga tucieherie. No mothe kenda Akenya marauga ni meharirie gukungwira thigũkũ ino iria Kristo makungwagira guciarwo kwa Jesu Kristo. Ngiribotera Inooro TV, Getho Muthoni wa Wangari.